Kang malungil oto songol mera mi rogo ko nos bedet mak enga kam malungil ar mo kolek aktilo dra atao e martial ko se bedel ko mo mesa igel ngia usual le diregel makloto tlel to kora belwadel di lubra ay kal mo gol mo cycle sei ikadra mangel was sel ko te klo el to gol bed alabang ngia belur belau ta sen kiom lomre ka ser ongerul di regel kita mengel was ya belur amdigel di regel la rulia asen kiongin mo mereka gitu mo mesra was el albal mereka sen kior amdigel ngara agel guk tokoil mo iam digel matmok ra kal metram digel lo mket el mo affect gidra kal guk moral melewar di regel ngaruba kal adal bar atmiul ngartianga di regel rubah kalau belum ngeur, di regel sekyo, mengguk ngari regel tokoil, kat magil madu soal na belurir, regal mo niya pesel kap metetir. Matak ngutel time meskawe adal mai, aku pom kora amo belmot meraroleder, tiap program berkita regal sils. Okay, Mam Saul ngirmang Moses, malungil suel merarbeklaat, welcome nang rubah ke ang lan multimedia regid, mangwaya make it through the tel ataw mlamay mang malungil experience sel guk share bebira information ngilay malungil larmud le duk maran mlamo ikria tele election belang back to agenda rabul belar masengra bodorul ngarang amde ngara table gira del mrul en sele obligation ra rogul politicians ma other government and more improve our life for other belau, improve our economy gida still ngari bula table mang. Moses nga ka umdaswe el albla mo mereka senkyo. Umdaswe gida ukal tanga tindia ka pari gid. Dia kal tal mugukmal tiliu da buluk maseng ngaringia Republicans ma Democrats. Kada people tigal candidate dir murt on their own gagidele agenda ma bukti meritir. Di el albla mo mereka senkyo ngirmang yagidel الإشياء قوم داس نما كده المرولة الأتريا كده الوا أكيامبرا كده اللي ما درنا بوجد ما أكيامبرا سوران نما جرير الغورا يونايت مو أوبنلي مدور هذا وايك مثلا أمريكا سنكيو ما بودا أكشوب تغيول ده والترمود لين at the end of the day agenda كده ما ميشن كده ده شيء سيو لين كده سيجا ونجد مر هذا بلاو سيقوم داس العمل global goal number 2, agumdaswe el surang la mara obis el continue relel and yakal makita el mal articulate national agenda basi ngaranga mission regid agumdaswe ngirmang ng adir gido sisiu economy is still the number one issue ra adra blue len sel the campaign the ora oldu para adad spenda teme del mal Lgora convince our bebira voters. Di sildibera blide open ice packs sila kakal edo mesa amel rigidel botoka bills ra PPUC ma PNCC ma agal kamaldi lang anal di direct kelmo das masewel aldudu awngil ding nga magarangi improve ritial economy karangi matilgibel kukka mo lightweight klangar ngak makumdas direct malungila present talbong mal articulate masengral lura badoru improve economy rigid. Number 3 irmang akumdas and still back to the same thing leadership revelawa girel mudu lo rengs girel lo aisa soad el mortir bitira all out leng silver time megida obes masetigal ngar olbil ma ngara through other executive branch at the end of the day, trigang a public servant. Kita public, tira server gid. Toror gid. Why say? Magila loren sergid. Back to the economy. Akmutang ulgoram ilmura result ra telecook campaign amrigele ngirmangaleng. No matter what happens, revelaw, tial economy ira mal connected el moram rigel. El albalwin na Trump tida wuk do swege ngi direk el merek mas economia tara mal high priority mang betol trigel bel yuk mas exit poll tora oger trigel adal ngara abol mereka senkyo to ger tir ko sengranga ngaram kam senkyo ra Trump etuk mas
number one akum das wenga adra shobay mis elogi sa economy. And number two el plagar tel issue ra illegal immigrants not mura American. At ako ko kum das ragel tokolo loko Trump amal clear. Mas the biggest cause inflation American arala energy. Leseral tua Biden ngirmang indimlel el stop fracking. And number two, mle stop cell pipeline en ngara ay gagidele Canada mit mura at gele North and South Dakota el mel sila American. Seral stop seguid de malgukal wal makasa oil at mu en mle arala oil amle jump from $30 a barrel to $130 a barrel of oil overnight. Mangsel nga sa arala energy arogul arala klaro rastawang ading mas including akala. Le kagidam dengay akala predominantly arala transportation from farmers to transport nga regal toragal mura warehouse nga se process el mut nga toragal mura port nga radial el may mga raskogi agagid arala transportation merbela wa ulang nga inflation dagid mang malungila timing rigid ang irmangaling yagid agenda ra Trump get the economy going mabolungil benefit rigid agida madik po senga ruba ka Republicans at asori ra ko masisi a defense soldaw ooy mang sel tingala Roosevelt speak softly but carry a big stick mang gida askumang waisay ngilamo to ka activity ra military berbela mang gukara benefit dolay doreng sumasing aringiya surveil mararawa nga mala alama balilyo mangayaw ma angarar maigagidi lang continue Aurel Waisay ma Trump mo although ay gang en mal benefit rigid gila remember ngirmang senal nguwa obisa Trump from ngagidele Obama hindi tilo pergil sel balance sa seludo de bel promise ra Jason Toribio. I see. Oy, mangkang bang libelaw, bang liya ni dirigida mang dia kalokoro maski del piece by piece, ang maski da gelospe, mang hopefully agagida tara benefit del ngay ra result ra agagida election ra Miguel. E malung na timing ring same timing im election rigid. I see. Hindi kasi gida dire mal close to telela sang igal campaign a time do South Mondaim South Atoy ligel kat magil rablu ma igal maral me mar adrablu amu madang igal tokoy masel suku magabangil te igil tokoy abo maltaw te igil aklangar adrablu maklol to telera mi mokal government girel adrablu madangel wase ngarang ngira government te ngarang ngira blurir me artikalom te ertir tamagral girel akam na segida imrat tokoy el bilgat mo kritian mo sekol mal nga mal mot marung regel el dura tikal candidate ra social mora house ma senate for the first time etem lo tuob de lo adara media melarti mo tom lo oltos ngara mo tirti na ultermut kakatal do ma diregel tikal terul mo mo presidenta amlo to ada mumlo kata sa do meselos ngara igel ul suir magel awana ringi magel tagarngil girela am klol tol wa tegel digira attackse mun klol to telo segid mela el albla wol mrek ita itagad magel wa sa surang amlam sisi il maklo klom sisi mun bulgula se el igel to gol ul suel ma lugo magang agirel mo wataw ediregel nombre de él was tara maklon modar git el tokora tax PCST lengu ka opponent ngir amadan buda ul ultima madangel wasing madangeli segi de moso sa pesa government mang adia kal sebela na toba da daswa o segi de ma gal ko social bebiti ma todo lo ultegal idul dasu adia kal sebel di oiti lagi mo kot mo krungilo sa bebira kel el tax na al selwaran ma de gim kan lagi mo mesel mo o msul من كلوت تللا سيد الابلغتاق دو التيا مقتغرا ديمقراسي يا تقول امريكا فريدم اوف انفورميشن اكسبريشن
ngani alam tem mo matangay ngani alam tem mo tabawa so magumda sa tiya kita imo atoy ko tilum asen kyorgi din mal ungila arong ko misengi ela ko ko ise ko sel sector ko mero ngayaw adire ka sel seigi de pira ko no mes te ko social molto da uldaso il girelo ase al bottom mo makara kita la matangel wase au el dik de ruba ka mero agar mas adire ko sia ngani ulda suelo tigal terunga gobernador la mandire ngani ulda suel manggal ko no ngedem lo sige de mangungir lamang at least kamiyan matangel wase raul de suel tigal ko sia tigal mamsisi cloto trila am alinse mokl el government lo at ko mo adrablo wase emalungi lagi malik tagidel all the time mlara a campaign yang aria televised ma agagidele tigal adal mor murtam lo opiram dala a kamera amalungi le lang ay recorder tir ma 4 years from now agad mo playback mo se kamo mes mo se egal rungule magultaw teng telang atilaw taglem o imlawang rang a baring average rakaw di tigida mal gukti analysis na tigal mor murtam mara president man ungil ramad nga bugra lo decide mormurt leng girel ngaringia at least ng terul adel remurt mor obis mang create a debate mang to imora candidate or tom daw do suela imo nga challenge ringi mang segide gida toram rigele ngirmang dialectics ngaringi sel thesis ya morngia antithesis create a synthesis kado sige omi aklamrang sel tingila Socrates at mase exhaustive argument girdi debate mol sen mal digangod seguida aklamrang adungog oise oy mangmal kadmal give a big kudos ma big thank you mora president mga saw lady side mormurt idirek mlungila president surang alwips mlo oret eguk adresa gil issue ngimang lo molta ay gagidele issue gi adar bela waswad mo madengay oise di at the end of the day tidok assessment rage kumda so ula surang lang amlo base ragal number ngara unofficial record ang kumda sangiya this time to win leng alme igil ngara absentee ballot na akmel do siya percentage ni base ra kam dagil adran news mo kamingay gay hindi kumda swe ngirmang at the end of the day, mal kloa ablarelia surang as far as igal compact benefit. Tal $890 million. Tigidal gora we hours ang mga 20 million al save ra pension fund. Masel 2 some million al mo assess ay gagidele location na ospital. Maigang magklo mo ko to yakyo iga makadra homrang. O mal imlo sitale olbadabla amlo wait el mora asurang mangaradak mases kumang waise kamedo spiritual continuity lakada stovertial momentum rangal ag dia ela seguida tara sel tetelela surang la ulak aktim koringil was sel interview ringira makos kadi goleo traptulu len kumesringing di mo yung moram rigel mo to South Pacific mo to Masiabal mo to wakwa mo sing gire do societal solar system to tawdas Miguel diakal akum da so kadamali ena kita mo sing kang wat alat may gal emdagol de suel gira gal to koy maybe at timing kum da so la tibul to akle len ding bayungira la diluk la mo kita mla putrira amna presidente kita ngari buktil mo ko da kasali kam kadmo orar mo do setial blue maral betul ke edire kita tara benefit adar belal am da tamal melesa masengal surang alwips malungila dong len himar adram rigel le mesaigal benefit me germang mal maklo ay gang I mean this is really han vet kamera to was en gaba parte adam rigel mo wa kun parte Japanese misal al presidente ang sera siabal me akmal to ni ma Fujimori Fujimori ra gen chilingir oy mangarngiya kita at the end of the day we still trust our own still toram rigeleng
red herring. Kada trust our own kind, mangungil. I mean, there is nothing wrong with it. Lawan na mo, multiracial country. Mga maktirikal, nakabigra, tara, diri ka nga rin, assistant sa Kalmura, Portugal, Igal, kita, tiada ber kita, ilang lat, medangan awal bahasa negeri kita nama, ngaram dingin. Kamu saya kalau secure kita, ngokode matangal bahasa tangar gini, sel absentil angara, angat 20%, tinggal dulu sebil. Dia kalau kami bukti mesra tiada kita, tiada tora secure, le adiregal, la otia. Awal al-arselingi mal ubent taswing mutmokoringiling ako te tial kampena mal tagay mal kamagat mal mo ubti tinal teru presidente netelal por amrike telal por akwa metelal saiban ako ay saka ngam no morim mako masaiban di segi trip nga 10 days may ngara $5,000 sa expense trigal atelal presidente que sala 4 times el por amrike amadang butal ko area resources setia alakam namna mo gedro tablo así y aquí de bay rulia que de batam ra campaign le kita di kaw ngem da salo la 3 months ra way sel do system mo sel deadline ka mo o igama adire ka na social as with the vote online mal muskasi spenda do senda erulteral madangel mo el agdo mangile with the club sim mo kasi ko ay dilis we kita mangil inclusive gira del ngani adreli mo gut makliti am mo bata se kyo mo mre why say mo say ngirmang take the boarding online already ngari program why say ndia ka bugul the creator tiale o ila kareta mlamor ngi mna ko del adapt ngi so lang contractor trigi del mudul buru del program el may but installer vela lang el all time between now ma Tuesday betul ka candidate at orang mereka going through an anxiety period. That mengir masa ngak mas akrueb, you know. Dia kal fair, giral seguida tara giral ruli. Engir mang dia kal makita namo giral dalam das masih. Na giral merinya pari system berbela. Oi. El all time tiga rogul candidate adir murtra on their own merit. Merit ma popularity tir, ma family tir, ma ududir. Dia kal besra ethos ma mission statement ra paril ngarngi mang direct kelmering ra president urur trablu asku mang dalnek pese o adal ngara kongres kada magarang convince tir asku dalnek pese ngaranga mission statement tir triata di kada bukti om kada mulula tir o magar tir elabir tir segi de langa a missing rigid as a democratic country dia kagumna so ela segi da amal limora maklol el líder tial tugora asenkyo el asel campaign rang gamla campaign badem sel de mal mri gida amo mesade emrgo mralul dasul gira auror maigal sel de arada aurre malu eta te mort magarang sel de kedir mur trak klaus le maklau ngai o emra dia sebedel el mo mral mo smada mral tokon morgal ad mola sektori madeng sel moral madeng lo sing ngara suel ngara suel momro suel malo bendia mang sel akmo akwa masai bal mal dang ok medengar ode bung gal ad ya ollo diro lo ase o ka kau ad ka skele kal kuluro regere ngaka kuluro regere dia kalau sawa dai kal tokoi makwasi kaun dia kalau suem lo sing ngal sung makro murtel mong ngarak momrul kirem mal msi kalau suek mal almost tak madengel se tegal politician selorale dia se moral ada abliril ako singe mai kang bomdo ko brat tole dia katai ada masa Pasti ako nasa solution tengir mga mahal simple kita already kita mala adaptra tiale presidential system ramrigel two houses, ngara Senate, mga House of Delegates, ma presidency. Ako nasa by me, tira sa church me relieve alon mo nga Republican Party, ma Democratic Party. Oy. Lenda ngarang mal distinct difference tir. Republicans sa sorira seal business, small tax, government, MCC defense. Ako Democrats sorira tax and spend.
social program ako ta klortir, tiga nga di nga social welfare, so lang big government. Mang mal clear, as kung magkita other belawa, create a Republican Party, ma Democratic Party rigid, malungil already gale, ethos, a mission statement already tamla spell out. Mas ederguk ka, ulang mas mala nga seora, a Republican Party ragwa masaybal ma United States, may support ra Republican Party rebelaw, tiga Democrats can do the same thing. Mas ederguk ba niya campaign, nga rin ududir, il support ra candidate tir, il base ra igid il philosophy lombrang. Mamal clear. Hindi ka matang kita lang rin ang party system rin. El tablol maklol to, Miguel Lungil to, yung mga liberal, yung mga progressive. Ang liberal ako sin, blakataklo open lasim ra to ko tamimok. Ako ka progressive ako sin, Miguel mga ringil del to ko maran pa. Mun tablol positive to ko, el adam Miguel ako lumo ringil distat ko taklela. Adi blotong okra dudul, wasen sata political party. Ito magi sa bitan mga bitang, maway watori biong, mawawala sa wat matu, law kabitang, ako ko way arudim, mawatabi termaroy, di mo kabitang. Isa ko mesinging ngulbil, el base ra, ang region na Palau. At hospital magyuk, madri ka klalit. Mudak ngay mas patong ako mga Katolik, Protestant ko nga lulmo ra at hospital ata. Mang anyway, mnaringi nga kama dalik ka-school men ngaringi maki ngaringi. O magi otro uringi baka mneungil bakti rom da sose. What name di gira bay modon okle plenary. Is bol sa elu truta uldas mla desad mal dir murtra. Apat nga laad mol sulaat. I see. Di lang ako po do, gukman di legal party rebelaw, liberal ma progressive. Amra ringi hindi usisiwa mission statement tir. Hindi ka sal mal distinct. Why say, Hindi ka like you say, nga rin leader tir ma territory tir. Hindi ka base ra, akmasing ra nga statement lang nga rin, so dila wa tax, ma so dila aklong la government, ma so dila military, ma igigid welfare system lang. Igigid mal clear lang, gida democratic country, mere after United States. Ako mda sa sige da biot, hindi ito ko diswek, hindi namo kilalang irmangal next Gidal mo mag, Gidal, kakaroon soldas, sel de borat atletar, history belaw, klobakar belaw, ginawa isi. Sel de borat ngobi abital bay, mabital bay. Why kita, aiga tialo mo ngaulo se, igel at nambera wan mera na atang, atul mera ten ngabitang. Klisi trigel wan mera na ngoy lo bakli si indi trigal ko pitanga mangkarti minyak sa muita sumal mo traga ko amreda maluba aldo mai gang trigal pitanga mo chigati segi del balance and counter balance mang opposition ma ado bakli si mang ngir rigid mang ela gal am ngel wasi sel dolita ruba asugum mangil trigal vital trigal pitanga ko di mo dasa asugum tigal bita ko ngem lamom rek tigal bita nga ang karu bakati pa sento kan I see malungil ngedom da so gigide namo da kasel do mes tial wa isel I see ole got me rigida decipher a mission ra del base di personality ringi mar other campaign masin ngakak magarange nguar hulunggel at oy leng di ako dek masin ngaranga gang ngaral campal ngaringi mo help ra candidate mo distinct ra adra bluak masagagi da soma maulak ngarti del camp legum masagagi dia agenda ra blur del murugul la wa se que la namora kasenkyo di momre kasenkyo kita matengel wasenta amo speaker eta amo presidenta senate legum matengel wasenta tirat makataldas matengel wasenta leader ti sel boliga te dimot makasengagi da mang ela by now ela mon mutra endraman itu mesagel bulungan ya pari ringi maiga namotro ko omre Michel bolsis mereka dia kadil bolsis del auto toro omre dia ko se kamla mesa aigal merkol government rigid sel tutar sel inauguration el bol me daol el bo mura kamalu tu kumlalu se imora ababir imla tamna saing ri mut ara mama malgut example na tinaiwan ne 2 weeks lagi organize os intamo presidenta senate limle gamle 9 kimle 18 Sil kim sen kyondi
di tie up. Di kasi mo mga kami pre-karatay. After 2 weeks may mamro mak dia tigas dia kasi itu wise. Jump. Oh, maktim no besak pura gunur na meritak mabasak pura bita. Marang ada history belawal. Modas electoral officers mangdi stuck magkatangara idle time. Mang sida tara role. Anyway, akum daswe elal aringia suran malungir-ngir guk ada shobay. Maldiwa tilatilar Trump ada shobay. Elanga gukungira Trump ako mesringing Republican sa soril mo dominator Senate. House. Mang malungir-ngir mo biot ringi agel la al propose mo biot teleng majority ra pari ringi tira control agal tablo al mang direct mo ngirgid. Akum daswa because economy still number one priority ram rigel migit other belaw. Akum daswa surang la margirel kentilom dasel program nik base girel diversify economy. Ang kada masada digital economy magay dal BS lurdas wal mal mga tel dingara Senate tem lastak agi namo girel lol to ba gay pas mang tribal diversify economy rigid mang tiagi del guk triga dependra grant mga rangamal we have to get out of that. Maaralak la kung sa arakla tial dimral murbab ma inflation ay nga ma tax may kagi malu swalo singil kat migil. Why say? And number 2 ngir mga girel del mutum street regal state TCR mang most beril guk titilo lagi sa igana mertil o sigaw dudir mandiya ka dilongar tial el alta mang net lang 10 million am lortir lo megal 16 states mang to continue the yakara clor government na mo gyal mistre incentive meditil o sigaw dudir o ngedey madiri ka clo problem ra utmer belawe ngirmang bato ka issue dira ka clear agagi del title ra utma agagi del clan land issue adiri ka succeed ma alan del land lock utma dira ka isment ringi gireda na mukmagerulia once and for all alla clear release sigil booklet mas Palau real estate law. Tiang aku tengah of course tiang kita coba ngarngi ya mar badingil betul issue rebelawa diri akal clear comparing il mora awablura gwamal black kerni yang moral kita madig behind the law dia akal sometimes kada depend a case law we have to bring it back to court litigate directly issue kada udaw de ngirmang we have to make these things clearly utma basis na welter bela mablul oi mela matengel wase diesel case gitu esas el mle temela tamake yo miri nga kam wa habrengi ma antir nga kam lama tang wa habrengi elak no idea habrengi morang lekek to etel haba algu nga kadri ka mokrengi adir ka engkam lama marang lam lama mela tiak magarangi elal o ngaringi esrigil la ngara roidel belum mai kam kose elanga engel ada soal me brura bliring esan soal marcel ut mereka ketua ada itu mol kon namol trokla itu ingya mo siglos tiang sal ut merawa betul ut esan mau pal level la ut mai gang enguk namodala la ar morangkal adal guk interest ngi mena give up makos tiang lagi tele la ut mamal gitu sumakli al muteltan a inheritance mal betul guys la korte elap kaum mondar ngal radongolir ba ibna darir madamril girela aigel ka ut maudo masyobay ragiram namadalat mal gagida mal girel gat magil basic complement I see kau betul udah sebra kora tel election de continue kora analyze ngi tiang moral mo ngil list ng gal masila na mo tigibel upgrade na mo tigibel mreda tabulation oh hindi ka kamo sa ela sige tara mal simple ngidel chance ngil dakal bon makasenkyo do ngi 7 days tiam bigem na senkyo tal si sa uri rigid emna ka kaigets ngid tel dir ko mangila ay gara age kara material adal el candidate waya sa leader speaker sa minor ga salvos nglatil gi mingla ulat ler elangan o ato na kang behind ratri mengira agara aqua mengel ngaringa dusulo sensibel
Oigam era direk igram balgero direk ngal kuk apa tokra toto ya kuk kelas for iso ko toto nom sisi ra nom itu terbelal gua aku mem sisi meng direk na mo gire el malo mese wasi the chance tiang selbol mereka senkol seigit mala sum absenti balote durtil el send el mem sel sa senkol na count Waisi. Tinggal tadi caution rangage el morgid tiang morgid mar adel baladru al ngaria toram rigele ngirmang el comfort zone se sel zone de borngi de koram la amoram yus el vasio makadam adong okle otu atelid di tial otu atelim relax adi mol mo kamangat waisi digam top dringi namo timel top dringi Agum das regida gida careful le the tour say mo yak dru lang rang tigida ada mergelak mas obum tura comfort zone and most likely got mura stagnation brugula dia dong itentik namo dia ka vs lorul and number 2 kad mo dak take a risk tek mas ngara take a risk haktel mal comfortable ak mading se ablu ka safe ma although da mungkin maral may ngarang mo guru ngi ngurek mo dir sel creativity sel do swed lo daswa angod lo daswa direk di mol mat ada lagi ulga mom daswa angod ngil momring la kada mom se kada mom ring atoy mo se ak magaram de swin mo tian mo maul ya se to paldi wilar mo kada me wai rat kula ba o grerera oe urior mang di stagnant mal gired careful leng ngaringi sel tekel toram rigele on the same line ek mase don't rest under your laurels laurels al asele angaramong selbol el emperor rubagara Rome et Michael golden olive branch el malore ara aptulule se laurels maut mase don't rest under your laurels bigula kamlangu tel coronal mo aptulum kamlamo sisi kamlang wadru al ela kadi dong okluwong edi enjoy a benefit al omolail as a emperor Rome di segi el angam la create tiagi do lugar ngile a comfort zone among malgirir trigale el leader seguido el baro obis e malda kalobes ngir mga rulia a legislative agenda ngarabo dorur ngim dal bilas peluang area destination ringi oi le lak Gridang okl di mondaya tokoy edi mangtita tokoy atay mamral magtokay gagidele public hearing el tokor niya useless mang atay mamral ma expense di accumulate self creativity lom das wang iludas olgis igana bigida gagal stop ringi mang girel ngariya legislative agenda ma of course executive branch sa giril hopefully tagidele la inaugural speech ra surangal and said clarify mase ngarabo gurur el almral mo ngarang a mission regid ma in 4 years gagida black achieve of course ako na sa ospital namora agenda ring iye ma yegidya tarawreor ma infrastructure gagida del improve ma housing gida madri ko spe housing girma el altam konak mase Jackson kam sige abla orar ak mase am sorry dia ka inventory ha Mun mutel utam mga dosig mga magasay. Oy. Sum ko demati ka pandriring a question mari ap maunday mag. Dia karal madya ka dingi maral mag. To ka role lamang. Yagi hopefully tigal leadership rigid el mora 12 o IK ma present talbong e mark clear mo sa gagi da mission lo do rule ma blue focus behind the tir. Paise. Di malhapit mas ka na mo i-clear senkyo. Bel ans edel guk otu atli de congratulate tigal teru man lewngila arur telengwa dimla ka kukora malurdi gila ma ada dimla ka adalmad magdamal praise ra madam abu man lewngila guk campaign ringi ma presidential man lewngila campaign ringi mang elang bagiril terung mukma ke motaran dir solang unite travel igum das ang madam abu la adig mangira outside vote lengar you never know Oy malaya das el concede until mo mereka la Wednesday go kita ma message sa igin. Dia ako mas ngim la concede o ngari statement ring ngara newspaper. On amor ngi o pinagagisan.
Mlong ara 57-43. Oh. Hindi ako sa kamalsasel analysis sa kamamra ni ada news ra 2 weeks ago lagi sige mo tabidin sa gidel ngara 57 na surang ale ngara 43. Sige tamle projection na kami. Oo, emol ko guk mo Arnold ma ulo emle ngara 60-40. Ela ko mesra igal ulo ta pwede ngara 70. 70 dori atong la udo ma. O metal pulse rin man mle accurate. Leng lo online bagi match. Nem ka sai la ada malari ngara pedro gi ada. Dito mal mle ulto sengkang saan dadil muro reken ma ay kan di all takli. I see. Malal blakatak pa kung daso ke kara senkyo blakatak. I see. Ngoy gel mulko gira surang lalo say. Adam na senkyo kaul gira ka gira to koy iloy tay kang ulto ay kam gira man. I see. Di imolto ka mal blatak lo sa sel el tugora PCST mal gira kat magil da kas eli waisi. I see. Di mal smerura adra voters let tamaling iluway gal rogul issue el mor all batabla. Mas yes ngaria issue kamamra tax di tel benefit gi bla mura ko ada saida mal lobreo de mal the overrider tial issue ra tax. Ako ko giringi ngirmanga alia next year October ang mas minimum wage mo $5. Mag-direct mo help para adel mo ringiya purchasing power tir. Gida mga mal tokdangara COVID-19 ma of course kada may sagile report ra ADB mas by year 2025 growth rate belawa hitra 11.2% which is one of the highest ra bulan. Mangungil lang gida lang amral budul say aringa vessel flight ra Siabal May gida ospera flight ra Siabal leng gida got stata tora kang kodang ergi hindi mla Siabal Taiwan nga diri gamlay. Oy. Mang subok del mut reconnect ra Siabal guk tara klol revenue bodo realize ngi trigale tenet tra lang ari oro obis ra ka adra Siabal tigele adra daydream trigang ngir mga kamata tilir ng garo baka ra tilar rakal maral dia ka okya karngi ding tamalo marak masin dia ka igani mi belawal mutel magis but tamal struggle maknam strira a break rat renter tir leng agumes tir tamal give up mal dia ka lay offer adri ma erter tir dir karngi din nakal ko otarawa ko clear le tamal di mesmet mas segi del silsral a lutel mes ko gin nga Siabal May en magisa Siabal tirlen alia a diverse Siabal adria ka bolak de hoy every generation ng guktelal adam a diverse matuguk bela watarangara radar best diving spot ra brul adam makumda so next year ng irmang hopefully I'll continue surang lagi del program ring olgi sa economy en sektora tinggal lagi nedi sel ngas adol ara harbor all boats will rise oy mang seguidia kamal oy sel bokladol atao arugul prayer mamlam gisin why say sel bol ko kara asin molyo why say mang magilid la akmal tara mal clotu state wagel mol ko girela state mo ya klisiir ditil ko ngera way permitter AQPB Mendakal bora national mal state amos el ngaringia si el kongera so barang ut blul misois ma boria permitra building tira ko ngem dia ko klemer oror mal alisit ya ya kumda so atara agire imakla audo del moral state el morkire la que isai el rulil was 1 billion agam ke state el aratun 10 million close first come first serve mal was ngarap of developing it to housing matkora business el aquaculture emsel meruli aplenatir me maudo de gigit emsel sel state tir emo me ang national government tangaria obisa economy planning mo su tril start atyal business o esel bolungi luku trul mora state malabad mora ada bela muklalo I see. Namugin ang dasway kay. Sige din mga mal magtetil kum dasu ringileng. Ulam rigelam si igan na beringi ngirmang. Ay garogul 50 states adi till decide. I see. Adi talbol orula a national federal government tamal clear.
control atokora udod, tira meloko atokora defense, tira meloko atokora wa gel environmental ma medicine mangrang, agir rogui adi ngara state. I see. O mo mesra a state na mom sisi wa California, ara igani mira California di mutum sira ka. Tokol bulat. Tias Elmo Nation. And direct at the same time, at the Ministerial Indian Reservation sa Irma, a right di tilo sig igana mirtir. Batokor tiram lamo or tarawa timber tir, mananaw may na mineral rights ra atamir, ma of course control gaming namor imoril. Hindi ka adabora ngakamlo masan ko ra pura gele. Indian Reservation nam rigele ang Irma leng. Ay nga ramong ang le. Man ebul nga kamlo ra akmedal ang 4 years ago. Tigas eligra South Dakota, tigas su Indian may ako at kamral ebul di tela o lengat kulara. Aplira ma gikyong may nga algo elang malungil besi ako may sa singer tirmang masang. Oy ngari imol tribal black meter tira tara gidele convention ra Karamakaw, gidele tora gaming. Engak mula se agim na rulia golf course, magimi mo hotera reservation ra ma'am. Natigir rogul adra member tial tribal ilis. Amla mo start tel mutlo siga. Adi in ertiret mura tribe ra ma'am. O letak na se omlu tel may ngaria at miwil mo problemi urni automatically ko beneficiary ra gir rogul revenue tial tribe. Etta na magturura a museum ertir emla create a council of chiefs. Maasar mo din tili, ang buto tili ng mga namo elelew letriga nga, of course, intermarriage. Hindi na mamtik mo sa alum nga riya 1/16 rakaw rasa Mohawk Indians ang memtu yung mga udem. Sige dia, example mo sa silver street or other incentive di tilo siga igana mirtir, mal mo ngila life for tir. Ma egal state as to the same thing. I see. Aten met amal di gedebe. Irma kamo mes gide. Dia mela se gide atara mal imol toil bebira blu amal mil koringa si namu gide amendra temela la gide aigal blu ela ka gigril complementra se mo mreden marto mal mo wal ko aklisi ma ara ablu lo ya ka klova kama aiga mo endigar at Asa gido sin agid mo mesra Third Constitutional Convention o daswal almel lewarat. Ako short term solution lang irmang namo create tarab esla el mistrira esel visa 5 years. You pay a $2,000 gives ka visa ra kerbela 5 years. Ora ada blue. Then ngarang one other blue kerbela ngara ududel spend at least $100 to $200 a day. Arala apartment ringi makalel ma you drive ngarngi rental car ma alu marang matelu do spend ngal ada create a spending ra sablul supporta igana mirgi tamang el aling throughout migration is ida tara short term solution ra address ga gidelen namo dia kar other tel bulu se maulubong le adal ba sel mudage ko nam saudri aru ba karang ayaw gidel se lulu magara bitikai ke tikal atar mlaurita ma ngaram digel me mengase gidel se morata atukora apply ma utos se liklia basol sul moria apply mesti ate al murmula bli ngi mal basio partir moso el mutel meleng mo gida mal namo kasar artial beluade kam de ablu am ngaul puto al ker order outsider la ker ngaul gida mo like gida mo o de dar ada ngara outsider me gida mal naksai tiar se ed ma shu gang gida me gang mal gida gut makli eskum dia kadermi I see mal maral to nada kada awal bong di mondeli asel ko na klem ikan e bodong sim I see dia me gitta na me kara senkyo me kutel te ale wish madana bogda malungil real de sus malungil la campaign ringi at the same time congratulate ra surang al Whips Junior nam sira senkyo volta ngudel bet other belau dom da surtel future belal malungil blue mong kada mokmak kayo ra diim so lang relieve lao ma next 4 years el demera a campaign en patoka ungil ay do ay sa adra blue ma ikana merida namo
o ngil maray lamang batoka benefited ng aring sige da klam again congratulations to all the candidates directly state ma Dr. Olvil. Wish you all good luck and keep Palau on your mind as you create those nice bills for the future. Bada di ko tialte ale direct ko ay selo sa atargam ra ora idu jual to review nga lo ikrel bela e mera klugo mga next week agi mo uldul ba direct kambesa ako na mal masang el angle masang gi abnom sisi ase kyom lo da kaselo mga mam di direct mo next week agi mo rung engi di bom modengel wa se atial ti agi del program atara igel tgol ngara alsel tial tara government ngar eungel الواي التالت قرا سنكيو وتبدا ولد سويد مع هذا اورين امر قومليل تو سنغرا ويل رابلول بولو ومتموك لك نغار التيل ما دي ريغل الادلول التيل مو ولا بانغرا رغبمنت متموك ريت وما نم ساول دي لاغرا التايم بوك داين مول موترا سيل مرال ميل لو